Dove torniamo nelle povere? Renato. Da već par mjeseca hodam okolo, niko mi ne daje uputnicu. Svuda sam bio. Bio sam kod ovoga. Kod onoga sam bio. I niko mi ništa ne daje, a mene boli cijelo vrijeme. Bio sam pa me potjerao. Ja više ne mogu tako, dosta mi je. Tu me sve boli, ne znam šta me boli, tu me sve boli. Kako simptomi? Novac, kada, u koje doba vas boli? Da li nakon jela? Ispirate se malo, čekajte se malo u... Pa kad se napiju. Može svaki dan. Vlažnu vodu. Baš. Vodu na paru. Vodu slavu. Aha, to vidim. Ono što bih ja htjela da napravimo, to će biti svakako jedini problem. Jer ove kontrole takve vršljika, uz naravno, možemo staviti još, kako ti to kaže, rješavajte trošku. Oprostite, već 3 sata čekam. Čekam, samo malo, gospođo, ko vas je pustio u ordinaciju? Samo ključano. Sestro, molim vas lijepo recite gospođi, neka pričeka dok ne završim. Pa mogu umre, dok ja čekam. Umri, ja sam tvoj. Nije pisno jako. Pisno je, što je bilo? Jako me boli. Mene boli. Sjedite se, sjedite će vam dati čašu vode i pite da se... Ne Kako vam ne treba? Ne treba. Evo da ti ja dođem van tamo. Volite sjediti pa sjedite, vidite da je sumak je kao ona, molim vas malo. Pa kad prikuda jednog pacijenta obrazujete. Kakvi pacijenti su sebi, molim vas, ne dirajte u sreći. Super, ja. Super, ja. Evo, bravo,